Icyenda bamaze kuhaburira ubuzima, abarenga 30 barakomereka, ibisasu biremereye, abantu ibihumbi bahisemo kuva mu byabo, guhagarika ibikorwa bya buri munsi, kwangirika kw'ibikorwa remezo. Ibyo ni bimwe mu byo wamenya ku ngaruka intambara ihanganishije ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23 yageze ku ruhande rw'u Rwanda. Munyemerere dutemberana umujyi wa Rubavu wagizweho ingaruka n'iyi mirwano. Ubwo amakuru mashya twinjiraga mu mujyi wa Rubavu twasanze umujyi konje bitandukanye n'ibihe bisanzwe. Kwinjira muri uyu mujyi gusa byahitaga biguha ishusho y'uko hari icyabaye kidasanzwe, ndetse no kubona uko werekezamo uvuye mu bice bitandukanye by'igihugu ntabwo byari byoroshye, ahubwo numvaga ko werekeje Rubavu wabonaga asa nk'uwikanze. Ukinjira mu marembo y'umujyi wa Rubavu hari abaturage uruhuri baturukaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahunga berekeza mu Rwanda banyuze ku mupaka munini Grand Barriere. Aba baturage bakirwaga na polisi y'u Rwanda n'inzego bafatanyije maze bakajyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Rugerero. Utaye intambwe ukagera mu mujyi rwagati wa Rubavu, abaturage bari bake mu mujyi, ibikorwa byinshi bifunze, amwe mu mashuri afunze, ndetse yumvikana n'urusaku rutari rwinshi rw'amasasu, gusa yanavugiraga kure nabwo yumvikanye cyane mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri. Ibi byiyongeragaho kubona ibikorwa remezo byangiritse birimo amazu n'imihanda byose byatewe n'amasasu yarashwe mu Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 27 Mutarama 2025, dore ko aribwo urugamba rwari rukomeye. Nta wakwirengagiza n'ibisigazwa by'amasasu biri mu bice bitandukanye by'uyu mujyi. Twararanganyije amaso ngo tumenye icyaba cyateye aka gahenge ko kuri uyu wa kabiri. Tubasha kubona ubutumwa bwanditswe n'ingabo za Irigwe ziri mu ngabo za MONUSCO zatangaje ko MONUSCO yakoze iyo bwabaga ngo habeho agahenge hagati ya FARDC na M23, nubwo izi mpande zombi zihanganye nta kintu zigeze zibivugaho. Twegereye bamwe mu baturage basanzwe batuye banakorera mu mujyi wa Rubavu, umva uko batubwiye ku bijyanye n'iyi ntambara. Ukuvuga ngo ubundi ibisasu nyirizina twebwe twatangiye kubyumva ku munsi wa gatanu, ariko byo ntabwo byari bikomeye, byari ibintu bisanzwe ko byavugira hejuru iriya aho bita mu Birere muri Kongo. Ku munsi wa gatandatu baza bisunika bagera hano hafi, niho tukabyumva, ariko tukabyumva mu masaha ya ninjoro mu masaa 2. Noneho rero byaje gukomera ku munsi wo ku cyumweru, nabwo ntabwo byari bikomeye, ariko aho byari bikomeye ni ku munsi w'ejo wo ku wa mbere. Byatangiye mu gitondo saa 2 mu masaa 1, ariko ari ibintu byoroshye kuko abantu twese twajyaga mu kazi bisanzwe ko twarakoraga, urujya n'uruza rwari abantu muri make ari umujyi ubona, kuko abayobozi batubwiye ko ari ibintu bisanzwe tugomba gukora mu kazi, tukazindukira mu kazi kacu. Ariko mu masaha ya saa 2 saa 3 byaje gukomera cyane, noneho bakajya bohereza ibibombe, ariho intambara ya hano yahise ikomera cyane. Aribwo abayobozi noneho baje kutubwira ngo nitujye mu mazu yacu twirinde gusohoka, noneho twirinde ibyago byatezwa n'amasasu agiye atandukanye. Ariko gumya kuduhumuriza batubwira yuko nta kibazo bafite, nta kibazo dufite, umutekano urinzwe. Uyu munsi rero ku ishusho y'uyu munsi bwo ni bike byavuze mu gitondo, yari ibintu bisanzwe, ariko urabona ko abantu batangiye ko basohoka bakajya hanze, kandi namwe murabyibona ko nta kibazo dufite muri aka kanya. Abaturage ba hano Rubavu bameze gute mu bijyanye n'imirimo ya buri munsi, akazi ka buri munsi ko kuba wenda bashaka uburyo bw'imibereho? Ni ukuvuga ngo mu baturage muri iyi minsi twakoraga neza nta kibazo, ariko mu masaha y'ejo kugeza ku mugoroba, kuva ku mugoroba kugeza mu gitondo, wabonaga nta kazi kenshi gahari, aho amaduka amwe n'amwe yari agiye akinze, aho abantu bagiye batandukanye bahagaritse imirimo yabo, kereka bamwe basa nk'abatuye hirya za Majengo badafite ikibazo, ariko abantu b'inangaha wabonaga ko tugifitemo akantu k'ubwoba bwo kuvuga ngo hagira ikintu kidusagarira. Ni nayo mpamvu rero ubona nta rujya n'uruza rwinshi ruhari. Imirwano hagati ya M23 na FARDC yatangiye gukomera ku munsi wo ku wa gatanu tariki 24 Mutarama 2025, ubwo umutwe wa M23 wageragezaga gufata umujyi wa Goma usanzwe ari umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Intambara yakomeje ifata umurego ku wa mbere, ari nabwo hahumvikanye amasasu menshi Rubavu, ndetse ahubwo habaho no kurasa mu Rwanda. Amakuru akaba yemeza ko barasaga mu Rwanda ari abasirikare bari ku gasozi ka Goma gafatwa nk'igice cy'ingenzi muri iyi mirwano.
Ubu amakuru ahari aremeza neza ko umutwe wa M23 wamaze gufata Goma byuzuye ndetse n'ikibuga cy'indege cyari mu byateje urugamba rukomeye. Ibi byemezwa neza n'amashusho yagiye hanze yerekana ingabo z'umutwe wa M23 zinjira mu ndege. Ifoto y'umuvugizi mu bya gisirikare wa M23 Major Winingoma ahagaze muri uyu mujyi ndetse n'andi mashusho menshi yerekana abasirikare b'uyu mutwe bakirwa n'abaturage muri Goma. Nyuma y'uko M23 ifashe Goma, ku ikubitiro abakozi ba MONUSCO basaga 2000 bakoreraga i Goma ubu bamaze guhungishwa bavanwa muri uyu mujyi banyujijwe mu Rwanda. Abasirikare benshi ba FARDC n'umutwe bafatanyije kurwanya urugamba wa Zalendo bamanitse amaboko bemera gutanga intwaro zabo maze bahungira mu Rwanda ndetse barakirwa. Ni mu gihe abandi bemeye kumanika amaboko kuri ubu bari kujya muri Stade de l'Unité iherereye i Goma nk'uko babisabwe na M23. Ikinyamakuru n'amakuru mashya, Ndi niyo nkuru Guillaume Gilbert Masakombe.